Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Пагоҳ дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар вухӯрии финалӣ барои ҷоми мердека дар Малайзия бо дастаи мунтахаби ин кишвар қоймоз гӯяд. Албатта дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки бо Фаластин дар ин рӯзҳо қувва мевозмуд, аз сабаби вазъи норумии ин кишвар футболбозон ба ин ҷо наомаданд ва мо якбора ба финал рохат гирифтем. Аммо дастаи Малайзия як вухӯрии ниҳоят пуршиддаи дошт бо дастаи мунтахаби Ҳиндустон. бозӣ бо ҳузури мухлисони ниҳоят зиёд баргузор гардид ва ман фикр мекунам ки дар муқобили дастаи мунтахаби Тоҷикистон ин варзишгоҳ боз ҳам пуртар ва нишастгоҳҳо тамоман холӣ нахоҳанд монд. пеш аз ин вохӯрӣ дидед шумо намояндагони Малайзия инҷо ба майдон омаданд ва бо дастаҳо шинос шуданд, вале голи аз ҳама тезтариро соҳибони майдон ба нишон расониданд. Дион Кулс аст ки дар дақиқаи ҳафтум тавонист хати муҳофизати дастаи мунтахаби Ҳиндустонро бишканад ва увед ин партоби хеле хуб аз зарбаи кунҷӣ ва баъдан як бозигузори хуб дар майдони назди дарвоза ва баъдан голи аввалин. дастаи мунтахаби Малайзия дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 134 ҷойгир шудааст. Тоҷикистон бошад дар зинаи 110. мо ин дастаро мағлуб мекунем ё не? Аз ин бозӣ бубинед. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Ҳиндустон аст. Ҳиндустон ҳам инҷо бозии хуб нишон дод ва тавонист ки дар дақиқаи 13 тавассути голи Манеш Наорем. ҳоло бибинед ин зарбаи олие ки зада мешавад ва инҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Малайзия Саинам Назмӣ хуб натавонист пешрои ин тӯбро бигирад ва ҳисоб баробар шуд 1-1. футболбозони Ҳиндустон дар ҳақиқат инҷо партоб хеле зебо буд ва баъдан пушти бо бозӣ кардани бозигари ин даста ҳам барои гол шуданаш инҷо кӯмак кард. ва тақрибан мебинед инҷо дар ҳақиқат Лали Зуала Чинанҷӣ ҳам кӯмаки зиёд кард. аммо дера нагузашта футболбозони соҳибони майдон боз ба сафи пеш баромаданд. инҷо қоида дар майдони назди дарвоза вайрон шуд. Накил Пуҷарӣ буд ки инҷо дар муқобили ҳамлагар қоидаро вайрон кард ва ӯро тела дод ва зарбаи пеналти таъин гардид ва ин зарбаи пеналти Ариф Айман ҳисобро 2-1 кард, соҳибони майдонро ба сафи пеш баровард ва мо инҷо ҳоло бори дигар мухлисонро мебинем. мухлисон бозигари 12 дар майдон ҳастанд ва бо шӯру шавқуни хеле зиёд онҳо дастаи мунтахаби Малайзияро дастгирӣ мекунанд ва барои мо, барои мураббиёни мо ва барои ҳамаи бозигарони мо ин як дарс хоҳад буд ки чӣ гуна дар баробари ин қадар мухлисони зиёд тавонанд ки аз худ як маҳорати зебо нишон диҳанд, саросима нашаванд ва инҷо пеналти хеле зиёд нишон дода шуд ва ҳоло боз як ҳуҷуми соҳибони майдон, боз як гузариши зебо ва боз як голи дигар ва инҷо Файсал Ҳалим аст. дақиқаи 42 дар қисми аввали вохӯрии ҳисоб 3-1 ба нафъи футболбозони дастаи Малайзия шуд. бубинед чӣ гуна хуб аз муҳофизатгарон мегузарезанд ва суръаташон ниҳоят баланд аст. агар инҷо хатои муҳофизатгар намебуд, инҷо тавре ки мебинем ин Дион Кулс ҳамоне ки гол зада буд аз ӯ тӯбро рабуданд ва 2 нафар имконияти 100% голзанӣ доштанд ки онро Файсал Ҳалим дурусттар истифода бурд. 3-1 қисми дуюми вохӯрӣ ҳам шурӯъ мегардад. суръати бозӣ ниҳоят тезу тун буд. ҳоло футболбозони дастаи Ҳиндустон як партофи олӣ ба майдони назди дарвоза ва инҷо Сунил Четри, ин яке аз футболбозони машҳуру маъмули ҳам Осиё аст ва ҳам Ҳиндустон аст ки новобаста ба солдидагиаш ҳоло ҳам дар ҳайати дастаи Ҳиндустон бо маҳороти олӣ бозӣ мекунад ва бозубанди капитанӣ дар дасти ӯст. тавре дидед ҳисоб аллакай тағйир ёфт 3-2 ва ниҳоят як ҳуҷуми охирин аз ҷониби соҳибони майдон аст. ҳамлагари ин даста Лавере Корбин Онг инҷо бо маҳорати олӣ аз байни 5 муҳофизатгар ин тӯбро чуноне зад ки ягон нафар надид. ҳатто дарвозабон ҳам инҷо Курет Сандҳу ҳам ин тӯбро надид ва онҳо бо ҳисоби 4-2 пирӯзӣ ба даст баранд. акнун бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунанд ва мо фикр мекунем ки инҷо футболбозони тоҷик аз ин даста ҳам беҳтар бозӣ мекунанд ва аллакай гуфтем ки мо дар яке аз вохӯриҳо бо дастаи Малайзия ҳамагӣ 3 вохӯрӣ доштем, 2 пирӯзӣ, 1 бохт ва 1 мусовӣ
дар радифи ин бозиҳо навишта шудааст. Як мусовие ки ҳаст, он ҳам бо пирӯзӣ мо баъди зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 3-0 соли гузашта ба поён расида буд. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петар Шегрт дар Малайзия як мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом дод бо рӯзноманигорони Малайзия ва мо ҳоло онро ба шумо манзур мекунем ва баъдан хоҳем гуфт ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Малайзия ғалаба мекунад ё ки не. Saya sedikit bicara bahasa Malaysia sedikit. We miss 15 players. They are not here. When we win, they will give respect. And for this moment, I wait. But you was lucky with the referee. First of all, I want to apologize that we start a little later, but this is our sometimes problem. We must start right in time. I'm sorry for that, and I hope that next time and the game will start on the same time. Second, first of all, I must make a compliment to Malaysia Federation, to everybody for this perfect organization. It is not my first time that I'm here. Saya sedikit bicara bahasa Malaysia sedikit. So I will still speak in English, and I will tell you also honestly, I must say a special thank you to Malaysia Football Federation, because we have a problem before the tournament with Vladimir, our fitness coach. I want to say also to our General Secretary from Malaysia Football Federation. He helped us with the visa, and he makes something possible that Vlado is coming. Vlado is a very, very high-level fitness coach for us, very important. He's one of the biggest reasons why we are in Asia Cup qualification, make it, because he is working with players from Atletico Madrid, sometimes with Germany national team or from German Bundesliga. He was coming now from Italy, from a club in Serie A, and coming only to help us the last days. So this is something, you know what I mean, special, that Malaysia Federation help us. And for the other things, we have some problems, and I think when you want to hear later the problems, then I will tell you. But first of all, I must apologize also. I'm a little in a problem because I have in the last days get temperature, and I get in the last days 6 injections. But I don't want to let the team play without me, so I hope we have a good normal press conference. And for example, please, it is very cold. I told them not too long today, but from my side, now maybe you have some questions because you have a beautiful country. Malaysia is bagus, bagus. And you see, I give everybody from your hands because this is respect. Tomorrow, we are maybe a small team for Malaysia with this 90, maybe 60, 70, 80,000. But we need also our respect. We show all you the respect, and Malaysia Federation the last days was fantastic. Terima kasih. So, yeah. در مشق تمرین‌ها با خواهش کوان تمرین کردن بچه‌ها و ما امید داریم که پگاه تنها برای غلبه بازی می‌کنه. The situation, I hope tomorrow will be the referee a little more correct, but this is football. But I think we have our situation, and you have fantastic players. I like your style, I like your players, I like that. We win against you in Thailand by Kings Cup 1 year ago. But from this game, we miss 15 players. They are not here. We have the problem in Tajikistan with Istiklal, our champion, that they cannot give us the players at the moment, and they need help. So, like players like our captain Nazarov, Manucher, or Yatimov, Kazanov, here Mavachoyev, Exxon, here Alisher, Tabrez, Kawalov, Sadik, all these players are not here. They are normally key players. We play without 6, 7 key players, but this is in Tajikistan for us normal. I tell you why. Because we must help each other. Istiklal asked us for help. They have a chance to qualify it, and now we bring these players and let them to Istiklal. Kulub, the other team, has also some problems, so we let also Amir Sharif and Naswik, we let these players, we only take 1 player from them to here. So we have not anymore the same team when we win against Malaysia. Tomorrow we will have the youngest national team, I think maybe in the world, 21.1 average. 21.1.
and 15 players not here. The biggest miss is our second captain, Manucha Jalilov. He has cancer. And this is very strong. He is the best striker of Tajikistan. And so I don't look too much on Malaysia, I tell you honestly. You are better at this home game. I know that you will have the advantage from these supporters. I know that you will have the ground, you have the area. I think 3 weeks you are prepared for this game. I prepare 3 days, and from these 3 days, or 6 days what we are here, I was 3 days in my bed. I get six injections that I can stay here. Because I know tomorrow I cannot let this team alone. Because without us coaches, we have no chances tomorrow. Maybe a small chance is coming when we are lucky coming in the game. But from the quality, at this game you are better. But believe me, in Malaysia, it is not a shame to lose sometimes, like India. But in Thailand, we beat you. But I miss these players, and sorry for that. Tomorrow we will see a different game, and we will see how will be the atmosphere. But the last thing, I love tomorrow also to be here. I tell you why. Because of you. I tell you honestly, because I love that. I love to be with you, with the people of Malaysia, 60,000. Can you imagine for my children? Some of the players are 16 years old. They will never forget tomorrow. Okay, maybe we will lose. Then you can attack me because I bring them here. But we have nothing better in Tajikistan anymore. Because without 15 players, tell me one national team who can be better. But Zuir, our leaders, we have some experienced players. We will try to make a sensation tomorrow, and we will try to make the best. But the favorite is you, Malaysia. Because when you not win tomorrow against Tajikistan, when you want to win against us? When we're coming alone, or we play with 5 players? Coach Farah from the New Straits Times here, over here on your left. Oh, Okay, here. sorry for that. I'm still lost. Too much medicine. Sorry. Okay, we've heard all the people that you like from the Malaysian Football Association. Can I just get your thoughts on who are you most impressed by in the Malaysian national team? Like which players and why? I am impressed from your coach. Coach, I said players. Yes, I'm impressed from your coach. I love all of your national team. I like the players. Listen, I tell you now, very simple. I am never like to speak about opponents' players. This is not my part. You know what I mean? I can speak about my players. I can critique my team and my players, but this is not respectful. I speak not good, not bad. I respect your everything. And about your general secretary, he is a good friend of mine. I know him 8 years from Spasojevic. That is the reason why I make a joke. Please don't make too much big things from this. Also, Aslan cannot play. I don't know it. All right? But boys, boys and girls. But sorry, Malaysia is growing up in the last 2 years very much. And this must have a reason. The reason is the coach. The reason is the situation from the federation. You invest a lot in your football. I think 22 games, or how many games you have many times played. I play now my 16 games tomorrow, 16, and I play 15 games outside. I play 1 game at home, 1 game against Russia at home in 2 years. But we are still both qualified. But Malaysia put a lot of money in football. And this is the key why you have at the moment these opportunities. But tomorrow, please, it is not only money. Tomorrow, we are coming to a game. Believe me, I will be the first one who carry this cup to me home when I can have the chances. I will not give you this for 90 minutes for free. You must first win against us. We will fight. Maybe we are not strong tomorrow. But for these 90 minutes, we will fight for this cup. This is a sensation, the chance on our life to win the Merdeka Cup. I was in Indonesia 3 years. I know what is Merdeka. This is religion for the people here. This is not a small cup. Tomorrow, the stadium, the atmosphere, my players don't know how will be. 90 minutes, maybe 100 minutes, your spectators will singing, shouting. But I also know your spectators. When we win, they will give respect
And for this moment, I wait to get respect from you tomorrow on the field. Okay? Terima kasih. ба дастаи мунтахаби тоҷикистон дар бозии ниҳоӣ бо малайзия комёбӣ мехоҳем. Албатта мо малайзияро соли гузашта дар бозигӯи ҷоми шоҳи Таиланд мағлуб карда будем. Дар рафти бозӣ ҳисоб 0-0 ва дар зарбаҳои пеналти мо тавонистем бо ҳисоби 3-0 ғалаба кунем ва Рустам Ятиев онҷо қаҳрамонӣ карда буд. ҳоло ҳам умед дорем ки мо малайзияро мағлуб мекунем ва бо сари баланд ба Тоҷикистон бармегирем. Чӣ гуфтед?